Kako ste? Upravo sam ustala i krenula da sređujem sobu, kuću. Treba da raširim veš, opran je već. Nakon toga skuvat ću kafu, spremit ću doručak i idem da kopiram nešto što mi treba za fakultet i mislim da ću otići do zdrave hrane jer mi fale par stvari koje nisam kupila, jednostavno sam zaboravila, tako da volim vas sa mnom i to je neki plan za sad. Baby, please, let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. Baby, now, let me warm you up. Oh, baby, please, let me love you much. Baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you as a high, baby. Let me warm you up. Let me love you much. Baby, don't hold forget me. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you. Every day I like to go far with you. Don't forget me now, oh don't let me down. Everything I do is for your heart, baby, yeah.
Pokazala sam vam pre par dana da sam uzela u zdravoj hrani ove sveže urme. Njih jedem najčešće pre kafe ili kad mi se baš jede slatko. Odlične su i uvek ih uzimam ovako u ovim pakovanjima i to su iranske urme. Fantastične su zaista. I doručak, dakle kafa, ovdje imam 2 sveže urme. Dakle, pre kafice pojesti to. Ovdje imamo ovsene pahuljice, dakle ovsene pahuljice, kakao i voda, malo malina, 1 banana i 2 sveže urme. Dakle, to jest ovdje imamo jedno, ovdje 2, 3 urme i naravno puno vode. To je to. Odoh da jedem, ujedno ću se i šminkati i onda krećem u dan. Pokazati styling za danas, Terranova duboke farmerke i crna obična rolka. Preko toga obuđit ću siv, da li ovaj krem ovako, kaputić i idem kapica. Pre toga treba da stavim još i ruž i to je to. Stavila sam još ruž i šešir jer me jako mrzi da nosim kišobran, tako da krećem. Stigla sam iz kupovine, obavila sve što sam imala od obaveza. Sad ću vam pokazati šta sam uzela, neke sitnice. No, htjela sam da vam pokažem patrone koje sam uzela u Aleksandar Kozmetiksu. Jedne su sa aloeom verom, ovako izgleda. Druga je prirodna, dakle samo pčelinji vosak. Ovog videa ću zasigurno da ih potrošim, bar jednu patronu zasigurno. U toku ove nedelje planiram da odem i do DM-a da uzmem neke kremice, gelove za čišćenje lica i svašta nešto. Tako da želim sve da skupim u taj jedan haul video i da vam sve pokažem što sam uzimala ovih dana, to jest kupovala ovih dana. Tako da ovo su odlični voskovi. Tako da velika preporuka i mislim da sam vam već par puta i pričala o njima. No što sam sljedeće uzela sam još 2 stvari. Izvinite što šuškam, u pitanju je ova kao samolepljiva folija, da kažem, onako kao papir, kao mermer. To planiram da obložim radni sto i sto pored kreveta. Jednostavno mi je lakše da ga čistim. I posljednja stvar koju sam uzela jeste, nije, u stvari ima još jedna,
jeste pakovanje gelink ovih olovaka. Planiram već da popunjavam za Martu bullet journal, tako da uzela sam ove, mislim da su crne. I posljednja stvar koju sam uzela jeste pakovanje ovih veštačkih trepavica, onako su prirodne i to je to. Idem da se malo odmorim, čujemo se kasnije. Ćao! Zaboravila sam da vam kažem, uzela sam i marinirani kikiriki koji ću ispeći u rerni malo i pripremati kikiriki puter. Ali moram da uzmem blender do tad. U toku nedelje ću uzeti i blender, tako da do tad ne mogu ništa da pravim, ali uzela sam da, pošto sam bila u prolazu gdje uzimam sve ovakove stvari, rinfuz. Što se tiče blendera, neću nikog da hejtujem i sve to, ali obratite pažnju gdje kupujete te aparate za kućne aparate. Ja sam blender uzela u Win-Winu i prošle godine, nije prošlo ni godinu dana, već se pokvario, odmah sam reklamirala blender, nakon par dana oni su mene zvali i rekli da je blender odnet u servis, da bi nakon 2 dana bukvalno pozvali i rekli dajte vaš žiro račun, poslat ćemo vam novac u vrednosti blendera. Niti su rekli razlog, bilo šta, jednostavno izgleda nisu mogli da ga naprave. Tako da su novac poslali, ali sam kvalitet tih njihovih aparata je, da kažem, loš i definitivno više ništa neću uzimati kod njih. Jednostavno aparat nije izdržao ni godinu dana, tako da što se tiče novog blendera definitivno ću gledati neke druge radnje, da kažem, Gigatron tipa definitivno da, tako da ću baš dobro pogledati po radnjama te blendere i odlučiti se za neki dobar. To bi bilo to, eto, htjela sam vam to da vam kažem i da vodite računa gdje šta kupujete.
ljudi, upravo sam skuvala čaj protiv nadutosti, popit ću ga prije doručka. Za doručak sam pripremila ovsenu kašu sa kakaom, jednom bananom i jednom urmom. Fantastična kombinacija je i trenutno omiljena što se tiče ovsenih kaša. Današnji plan jeste da spremam ispit. Imam ispit iz biohemije i pripremat ću ispit pomoću memorijskih kartica. Na taj način sam položila i prethodni ispit i mnogo mi je lakše. To sam vidjela na kanalu kod Marije Školska misao. Odlična metoda i nekako najbolje mi se pokazala od svih metoda koje sam vidjela na njenom kanalu, baš za ovakav tip ispita gdje imate pitanje i odgovor. Nakon toga uveče idem na kafu sa prijateljicom i to je neki plan za sad. Ovo je ona skripta koju sam kopirala onog dana. Sada ću svako pitanje da isečem i praviti te memorijske kartice. Your dream, we were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it, my heart went off like crazy. You pressed your arms on my head, we fell into my small bed. You started out to face it, my heart went off like crazy. I felt my breath was taken, we were about to make it. To be asleep, need to feel a dream, holding on to reach. You started out to face it, my heart went off like crazy. You pressed your arms on my head, we fell into my small bed. You started out to face it, my heart went off like crazy. I felt my breath was taken, we were about to make it. We were about to make it, we were about to make it. We were about to make it, we were about to make it. Going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine.